aya guna Ayatina sareng manfaatna sareng manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal al-mawsufu bi sifatil jalali wal kamal al-ma'rufu bi mazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmud ala kulli hali wa fi'li. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu amma ba'du. Bismillahi jadi cerita mimiti alhamdulillahi puji nu pasti teraya kajabi kasangakeun kadar nu maha suci dan ilahi rabbi nutos nyiptakeun Nabi Adam salaku jalani mimiti disusul ku Siti Hawa salaku menjadikan istri saterasna diciptakeun suhu sili boba dan kata Nabi istri mungki wari tiasa diwiji-wiji. Salawat sinarum salamun dia salamina kasangakeun ka panutan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon kitu deui mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka para ahlina, ka para sahabatna, ka para tabi'ina, tabi'ina, guna kaum muslimin muslimat mukminin mukminat urang sadaya. Al-Mukarram al-Mufaddil pamasali ulama sami hadir. Bapak Ibu ini sepuh hormatin syukuri wabil khusus calon pengantin di waktu wali sekali hadirin wal hadirin. Terkaraos kamu kedua belah pihak asa cikene ngaitkeun janji pasini nyampaikeun supaya baheula ayeuna jundur kana waktu nu ditunggu datang kana mangsa baheula diseja nepi kana wanci nu diimpi-impi. Nyambung sahur kapungkur sejami dulur urang tangtukeun mapai supaya baheula seja rumah tangga urang laksanakeun nyungsi pasti dibihari sejalaki rabi urang pastikeun. Simkuring asmana petugas pencatat nikah di Kawah Kecamatan Ibun mancen tugas kamu hadir sareng ngalaksanakeun pencatatan akan nikah ini. Awatos kumpangan calon pengantin istri di subuh mula liuk deui ka jalan asa ulun sosobeun. Cukak tipis sisi lamping beusi kawat pamutanganana. Kang Ajis enggal sumping abdi tos kekian ngantosan. Ibu tidak mampunya nih. Sami calon pengantin ngomong ge tangkal jati tangkal hoy milang-milang tangkal awi. Ia pungi emut wae mojang-mojang tici euy. Ieu terus. Bapak Ibu hadirin sadayana sadar can akan nikah dilaksanakeun simkuring salaku petugas nyuhunkeun tina galian bening tina jembar manah beserta saterasna panyaksan titian calon pengantin oke titian calon pengantin istri. Bapak Ibu hadirin sadayana nanti kita akan kesepakati secara prinsip ada hal-hal tiga dilaksanakan akan mikir seterusnya misalkan acara apa akan itu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الشافع الأمة. فيا عباد الله اتقوا
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا من كان لله وأنكر لله استحق ولاية الله. أما بعد فإن الأمر كلها بيد الله يهدي فيها من يشاء ويحكم ما يريد لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمعان ولا يفترقان إثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بارك الله لي ولكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه السميع العليم. وقل ربك وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واستغفروا الله العظيم من كل ذنب عظيم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat sahabat akidah yang semakin mama ulang sasaran abai sifat pada bulan Ramadan masuk istiqomah sasaran wabil khusus salam pengantin wali saksi yang saya hadir di majelis wakili sahabat orang suci kaya pada papan melakukan hal-hal yang bertentangan sama ajaran agama Islam menggunakan sabar di bawah pemerintahan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buku nikah ayat 5 hiji calon pengantin pamujud 2 calon pengantin istri 3 wali apa saksi 5 ijab kubur ijab ucapan jantan wali kubur penantian jantan calon pengantin pamujud kunci utama ijab kubur gumantung saksi saksi bisa untuk saksi sah ya kali saat ijab kubur kebanti pisau nyambung namun dibegitu wali sang penantian jantan calon pengantin pamujud Devi hadirkan di lamanannya akan kalau ada
Abdul Aziz Nabraya nikah ke Devita Sari anak kandung bapak kadiri Abdul kalian namo mas ini mas melakukan program vitamin seperangkat alat sholat di mana Tarima nikah Kadepita Sari Putri Kades Bapak Kalayangan yang mas kawin emas 80 gram dibayar kontan sah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan 'alamin hamdash syakirin. Hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakal mulku walakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqillana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tukallimuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Syara wa kama allafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka jami'ul yawmi la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wal a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni kuntu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma barik lana wa jami' auladina wa dhurriyyatina waj'alna wa iyyakum minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin salihin wa ta'ala billahi wa rasulih. Allahumma rfa' darajatina wa tawil a'malana bi ibadatik wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa habib lana an-nas ajma'in wa tab'alil adawata wa min adawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Devita Sari Bojo akan menulis Bojo akan menulis Bojo akan membulis akan nyanggakeun mas kawin mas kawin sakunaha pamundut salira mangga nyanggakeun Kang Ajis kaulaan abdi angkasa abdi nanti ieu mas kawin mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna kanggo ulah duaan
kanggo urang duaan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saparangtos akad nikah di Abdul Aziz Lukman Praja bin Bapak Ujang Koswara janji kalayan saladasna bade nyungkonan kewajiban abdi salaku midantin sahaja bade campur gaul sarang pun bojo wastana Devita Sari binti Bapak Tatang Pujalan Kasaya mohon syaro bil ma'ruf nungukeun ajaran syariat Islam saterasna abdi mikrarkeun sigo tahlik kapun bojo anu unina sakumaha anu aya dina lampiran kutipan akta nikah sakitu ikrar abdi kapun bojo.